Let's count in English and Igbo. 102. 102. 102. 2 Abụọ. 2 Abụọ. 2 Abụọ. 3 Atọ. 3 Atọ. 3 Atọ. 4 Anọ. 4 Anọ. 4 Anọ. 5 Ise. 5 Ise. 5 Ise. 102. 2 Abụọ. 3 Atọ. 4 Anọ. 5 Ise. Let's count again. 102. 2 Abụọ. 3 Atọ. 4 Anọ. 5 Ise. 6 Isii. 6 Isii. 6 Isii. 6 Isii. 7 Asaa. 7 Asaa. 7 Asaa. 7 Asaa. 8 Asatọ. 8 Asatọ. 8 Asatọ. 9 Itoolu. 9 Itoolu. 9 Itoolu. 10 Iri. 10 Iri. 10 Iri. 6 Isii. 7 Asaa. 8 Asatọ. 9 Itoolu. 10 Iri. Hooray! 6 Isii. 7 Asaa. 8 Asatọ. 9 Itoolu. 10 Iri. One or two. 2 Abụọ. 3 Atọ. 4 Anọ. 5 Ise. 6 Isii. 7 Asaa. 8 Asatọ. 9 Itoolu. 10 Iri. Again. 1 or 2. 2 Abụọ. 3 Atọ. 4 Anọ. 5 Ise. 6 Isii. 7 Asaa. 8 Asatọ. 9 Itoolu. 10 Iri. Great job, kids! See you next time. See you next time on Come Come TV. Cardi. Don't forget to subscribe to Come Come TV.